Kitorori Jehova konyo amu boroindo kokonech kokeny asikobit ketebe kelyekab Jeiso yekinetigei lesson nebo mut neng'olole kikweng'te kou lapkeiyet eng kwenkwenutab kembout ak imenindo. Kikweng'te kou lapkeiyet eng kwenkwenutab mesundeito. Amwoini Jehova kongoi amu kakokonech kiboitinik chemiu asikobit koteb kobotech ak konetech. Atou asisini kebeberta netai ak nebo Jumambili. Tatyo asom Arap Maru koibwech kebeberta nebo Jumatatu. Tatyo kowek chepkametinyo Lilian koib kebeberta nebo kwoeng kasi ak kowek kora Arap Maru eng kosomok kasi. Tatyo kotukwech Pastor Makimi ak chepkametinyo Evelyn rani. Otokotin okwek tugul amwoe kongoi kokwek chu tesetai osubi lesson nenyo ak oyoptoi koityi biik alak chechang. Kongoi kora eng kokwek chu okonu tebutik asikobit ketestai kinetkei tugul kibagenge. Kou notok asome ale asikobit kondoiwech tamiritab Jehova yekitou kibagenge kou notok ongesa. Kamuktoindenyo Jehova kakitebe kelyekuk kokeny. Yat nautikab kabwatutikchok ak mugulelwekyok sikobit koipchi tuget nebunu kipsengwet yekinetigei ngoek kirondet mwalimuinik chemokoib kebeberta age tugul amu sikobit itebi kobotech ak ilosu kaineng'ung yekakitukyi betuni. Jeiso ne katyokindenyo. Amen. Bas, eng kebeberta netai konyo amoche keker kebeberta nemwoe kolen kikweng'te kou lapkeiyosiek eng kwenkwenutab mesundeito. Kotomo ketestai eng yotok amoche asoman kurgotik oeng. Netai ko kitabutab Isaya. Kimaoten ne Isaya akobo imenindo nekikoityi emet. Kotaune eng kitabutab Isaya 9 kong'ete koitet agenge koitet oeng komwoe akobo imenindo nekikatuch emetab Israel mising eng kebeberta nebo Zabulon ak Naftali. Kole kikoimenit akoit mesundeito emet nekitinye pichiindo eng betusiek chekibo tai. Ak kiipchi sasisiet emetab Zabulon ak emetab Naftali. Ako kikitoror eng betusiek chebo let oretab nyanjet Jordan bitonin Galili nebo bororiosiek. Amune? Amu kakoker lapkeiyet neo biik akoben chekibendote mesundeito akoluchi lapkeiyet ichek chekimenye emetab urwetab meet. Amune? Eng koitetab lo komwoe kolen amu kakisikwech lakwet kakikonech werit tinge inendet bounatet tikikoikchik kikure inendet kwong'utiet kirwokindet kamuktoindet nebo kamuktaet kwanda nebo koikeny bounindet nebo kalyet. Kang'alal eng yu Isaya eng maunatet akobo yekingesich Jeiso nekinyokoek lapkeiyet. Ako eng ichek chekakoyan Jeiso lapkeiyetab ng'ony kou ne eng kitabutab Daniel 12 koite 3. Kala koluche ng'omen kou kekweng'et nebo barak akolu koikeny ak koikeny kou kecheik ichek cheimutyin chechang imanda. Manyo Jeiso kityo asikobit koek lapkeiyet ako kinyo asikobit koyaech keku lapkeiyosiek chemengechen chelildoi kou kakweng'et nebo arawet yetoche kobun asista tatyo koreflectan koib lapkeiyonoto akolilchi ng'ony eng ichek chebendote mesundeito. Tebutiet ko eng kwenkwenutab ng'ony netungtungyoti eng mesundeito ekundono sobenyo nebo kasitiet eng achek ng'omnotet eng ng'ony nebetei. Kongesoman kurgotik chemi yo amache keker kitabutab Boisionik kurget 4 koite 13. Ne nekiyaak eng biik chekimeng'is eng kwenkwenunoto 4 koite 13 komwoe kole ako kingoker nyikanatetab Petro ak Johana akonai kole biik chekimakinet amatogunotin kokwong'yo tatya konai kole kaakicham komi koboto Jeiso. Kangenyu Jeiso nyokoek lapkeiyet konamda lapkeiyonotok Petro ak Johana
ak ing yekit kimut ichek kole mi korkoret ak ipkelen kirwokyi kotononso eng nyikanatet akotok itondab Jeiso eng sobenwa kokuskong eng ng'ony akole kinyorchi ano bichu ng'alechutechu akonai kole kakikotebi iman ak Jeiso. Kounotok lesson nekinetegei rani ko ole kiawaldech tamirmiritab Jehova eng orititab mugulelwekchok. Amu kateb Paulo kole eng kitabutab Pilipik 2:14 ak 15 ko kale oai tuguk tugul ma eng kang'unyng'unyet asikobit oeku werik ak tibikab Jehova chematinye kunenden eng kwenkwenutab ibinik che osoptosi okweng'isiei anan okwengtoi kou lapkeiyet eng mesundeito. Mami kit nesirei baornatetab inendet nekakewal sobenyi. Lakini nepkosire noto mising ko kokwet ak kaniset nekakowalak ma chito agenge, ma biik oeng, ako kakowalak kot komugul ak kaniset komugul ipkoigei tait neikweng'yi eng tulwet tatyo kokusyi kong eng ng'ony komugul akonai kole ingot kowalaksei kapchi akowalak kokwet kouni amoche ketebi ak bichu. Noto tebutiet kele akoi boisionikchok kou ne? Tos eku kakweng'et neu notok? Tebutiet nebo oeng nekamache awal ko kakiborwech eng kitabutab Matayo akobo berkeinik 10 chekikeni sandet. Ako kakoi kemboi kokakoimen kobit abusanik ak cheng'omen. Tos kirberkein tugul? Kele woi. Tos kitinye taisiek tugul? Kele woi. Kanye kabitunano abusanet, kabitunano nekong'om, kabitune kokekake sandet masyokoit. Amu kakiep chelalemet amami mwaita tugul no kimi kibwoti kinyakebirir mokongiot akindeun kotai kolale ngunoto biker koyen inai ile kiyoborok mabutata mami. Ko ngot ko maibu jerkanit nebo mabutata sirongyi ko yekabitune abusanik ko ka tebutiet nekateb ing yu kele kou berkeinik 5 cheking'omen ketoretitoi ano lapkeiyosiekab taisiekchok asimenuch eng boroindo nebo kakenisiet. Kole ne eng kitabutab Isaya, mache asoman kitabutab Isaya 66:1 ko kang'alal Isaya kouni eng yotok 66:1. Kas kurset nekikochi kaniset eng betusiek chebo leto. Ng'et akiluu amu kakoit lapkeiyeng'ung ako kakochorchin torornatetab Jehova. Ng'et akiluu amu kakochorchin torornatetab Jehova. Ole kiluundoi kaniset ko nekale Paulo eng yotok matkobit kang'unyng'unyet eng kaniset. Ako ngobit atebosiekwok chot meng'isiei eng chomyet ak tolosiet ak nyoetab kat tatyo kokwengta atebonotok. Tos mi chito netinye ng'olyo netebei anan ko kiy netesei eng kebeberta noto bo introduction? Bas ngebe Jumambili. Jumambili ko kale yotok working out what God works in. Kimuchi kiborunde ano keoku komong kit noe Jehova eng orititab mugulelwek orit. Ngiamisie bibiye ko ngisie isie amitwogik chekakeyam. Makoisie korot age amaiyam. Kou notok ng'alek ko kale bukoit mang'une chong'indab ng'alek, chong'indab muguleldo. Ngitinye neregek komong'u, itinye ng'erekwek ko makoi kirinde. Ngiro chi nechomdos ak chi kong'ip koker kore ikere kakonyim. Akot ndelen iweny kabisa matinyimi kwenkwenutab biik konoe biik kole kenu ole kakertagei bichu komi ng'alyo. Kamang'une muguleldo komong eng nyimetab boiboiyet nekakere chito. Ko tebutiet eng yu ko kale walundo ano kayanenyo
ak boisionikab kayanet. Sobetab Kristianindet neiborto Jehova kole kikitiechi manda eng kayanet. Eng oret age, boisionik chemyachen chemang'une kayanet kobortoito ano imanda nebo Jehova nekiitiechi eng kayanet. Amache kiro kitabutab Efesoek, kitabutab Efesoek 2:8 ko amu kamwa ng'oliot agenge nekale, amache kiro yoto kitabutab Efesoek inendet 2:8 sorry, eng kitabutab Efesoek kokale amu kikesorwok eng mieindo eng kayanet, mabunwok nito ako konunetab Jehova, mabo boisionik simeloskei chi, amu ki boisionik chik achek chekikiyaech eng Kristo Jeiso akobo boisionik chemyachen chekisub kochub Jehova asikebendate choto. So ko tebutiet nguno nekateb eng yu koit kokale ekundono boisionik chemyachen eng oritinyo cheibortoi kole bo iman Jehova yekingoitiechi manda eng kayanet. Kateb tebutiet eng Pilipik 2:12 kole noto anyun chamanikchuk ko yo okase it kotugul, mayomi kityo ako komami yakase akobo okwek, oboisie yetuneng'wong kosulda eng kaiweisiet ak botanet. Oboisie yetuneng'wong kosulda eng kaiweisiet. 13 amu Jehova neboisie eng okwek siomach akoboisie akine koboto makenyi nemie. Ko kaka kiitie Jehova imanda eng kayanet, mabunwech ako kikitach, ako masarwech kityo koitiechi imanda, ako kanyakwai ing oritinyo kemach keai imanda nebo Jehova. Kounoto Jehova nekasho koitiechi imanda tatyo kokonech kesich maket nebo kesopche tungwek. Ngonamin tungwek komekiligei ilal automatic, akot ngilen ibubuny kotokosu. Kounoto akine nginyokomeny Jeiso muguleldowekyok kokonin ki neuyo kakatkatit mokto imache ilal, lakini loliot nito ko loliot nebo imanda amu mi kiy neu nekai ngichome chi anan kochomin chi kabisa komakoi imite akot ngilen itutuny ile mi sigikyu kamamache koker, kokere chito neng'om kole kenu mi eleu bichu. Ko ka hamu inoto maket nebo iyai nemie koborto logoek chebo kaityinetab imanda nekikiitiech eng kayanet. Ko noto amune kamwa kole eku logoek chebo tamimiriet netilil neibortoi kounotok mang'unenech atebet nemie amu Jeiso nemi oritinyo naoe kemach keai maketab Jehova eng inendet. Amoche kiwang'une tebutiet nebo let nekamwa kole kirindoito ano bitonwekyok ak bortonyo nebo tengek nekikisiktech simakiyai maketab Jehova. Amu ngap komi boroindo neilen iyai chemyach amu kabwatutik kuk muguleldong'ung komache kwai, lakini borto konyalulat kuyo kimwoe Jeiso kole mami maket koboto tamirmiriet, lakini nyalulat borto. Kokang'alalda ano Paulo eng kitabutab Romanik 6:11. Romanik 6:11. Amache kesoman yotok asikobit kituch kebeberatak. Romanik 6:11 komwoe yotok kole kounoto anyun oityigei akwek ole kiobekyi tengek akosoptosi ing Jehova eng Kristo Jeiso. Noto anyun amochamchi tengek takoboi borwekwok chebeku asikobit okas it magutikwak anan okochi tengekto kebebertab borwekwok koek karik chebo imanda ako okochigei Jehova kou chesoptos chemang'une
chekikobek akokochi Jehova kebeberwekab borwekwok koek karikab imanda. Amu makotinye tengek baunatet ing okwek, amaumi eng ng'atutik ako eng mieindo. Ingot koek Jeiso nesobe ing achek, koeku boiboiyet neng'erekwek ako nyime chito amu kakoluut toget eng chomyetab Jehova. Ngicham chito aminimiryetab Jehova komeng'is ing oritinyo, tatya kikartat kotugul kipkei nemoche kwai borto tugukchik ako ngoek tamirmiryet nesobe ing achek. Noto amune kamwa kole makomi kakikchinet Romanik 8:1 eng ichek chebendoti, ma eng borto ako eng tamirmiryet. Tos mi chi netinye tebut eng kebeberatak? Bas, amache kebe mwalimuiyot nebo Jumatatu ne notok ko Aramaru. Ko Aramaru, amache atebene tebutiet ing yo asikobit itoretech. Ng'alale ne kebeberta notok korok, title nekatai ing yotok ing inyendet? Ng'ala lapkeiyet, kongoi mising pasta ing tebutiet netai nebo metitab lesson nebo betutab Jumatatu. Ng'ala lapkeiyet ing emet neimen. Ko ngot ko lapkeiyet eng imenindo, ko kamache ateb tebutiet ale kikochutundo ano mesundeito nemitei ng'ony orititab sobonwekyok ak eng kaniset ako kimis baornatet nekatamang'une kaniset anan ko sobenyo nebo kristianatet. Tebutiet netai notok. Kongoi pasta. Kongoi chamanekab Jehova amu boroindo neuni nekakenyor asikobit ketebe tebutik chekonech konetisiet sikobit kenai mising kit nemakene Jehova. Kale eng kasarta no ak eng ole teptoi ng'ony nguno kochang tuguk chekikobit amu shetani nikikonyo emoni akotyem konyo akoborye kanisetab Jehova. Asikotyem komong mesundeito konyo oritab kaniset, koritab sobonwekyok, kale asikomis baornatet nekitindoi nekatakibaoriani logoiwek chemechen, kotuny mesundeito ateboshekyok chekatailu kokwengtoi kou kakweng'et asikobit koker biik Jeiso eng oritinyo. Ko eng ortinwek chechang chekityeme kinetkei asikobit keker ngikas akobo ng'oliotab maonatet, ko kale maonatet kou tait nekwengtoi eng ole imen. Kale kot koech ako kocherchi mugulelwekyok taboiyetab karon. Kamune asikele kwengtoi eng ole imen, ko imenindo nekitindoi nguno ko nenyolunot keboisie logoiwek chemechen chelapkeiyet asikobit kokweng'wech oret sikeker kele eng ortinwek cheu ne cheibu shetani mesundeito konyo oritinyo, mesundeito konyo sobonwekyok, yeityo komaluchech ak keeku biik chemakikwengtoi amu ateboshek chekakomalu shetani. Kotorete logoiwek chemechen chelapkeiyet kou ye lapkeiyet maonatet nekwengtoi koech akocherchi mugulelwekyok taboiyetab karon. Kenyoru as eng kitabutab Pilipik 2:15. Awendi asomani Pilipik 2:15. Ngetaune 14 komwoe kolen kale oyai tuguk tugul ama eng kang'unyng'unyoshek ak tuiyoshek. Kikobwa kang'unyng'unyet kaniset, kikonyo kaniset orititab kaniset kang'unyng'unyet. Ngiro akobo bandab lagokab Israel, ko kibwa lagokab Israel eng emetab Misri koikochi katiang'natet Jehova kipsengwet akondochi akomong akot eng nyanjet nebirir akomong koit bitoni. Lakini eng tuguk tugul chekiyochi Jehova lagokab Israel komae kabwatutikwak chekiitita. Kinyi oritinwa kang'ung'uyoshek kolen kikaikai kebekyi emetab Misri. Kikaikai kot kebeku kosir chebololinik chekakabare keam chebololinik kosir chekebekyi bitoni. Kobit kang'ung'unyoshek chechang cheking'ung'uso lagokab Israeliek. Akot ako nguno kochang biik chemite kwenutab kaniset cheng'ung'undos. Noto amune sikong'ololi Paulo kosirchin Pilipik komwochin kolechin amwae kiy age tugul eng kang'ung'unyet ak toiyoshek. Kikobit toiyoshek pcheegei biik kaniset. Inyoru boisiekab kaniset kikilewen, kikikonor eut, lakini boisionik cheyoe komoe eng kibagenge.
maba kabwatet agenge. Tieme age tugul koborgei kokaikai kosir age. Ko ngalal boiyotab kaniset age kole nginyo kotet boisionik ni kong'ep koit nin nyokocher tugul chebo katet ni akonde chechiket. Kotoige ng'usetabgei eng oritab kaniset eng kandoik ak eng let komakekere Jeiso, lakini kakokergei chito nekipkorwe kemboi kolen iboe ne mutai asikobit ang'etin abar chichi kang'etin. Kakong'ao ng'alek kiakirinda ng'alekchuk yani kaboriegei boisiek ichegei eng ichegei. So kakwachi keluget mapkokere chito kosiyoi sirutik cheisiyochi sirutik kotege kaniset, isiyochi sirutik chewire boiyotab kanisa mwenzake. Mutai nginye keng'ololi sirutik chekitorchingei, makeng'ololi sirutik chekiamdochin kaniset kosik akoekitu. Kitorchigei sirutik chengikas ile chiken ketorchi ngwanene ng'olole mutai kochechu ng'alechu komakomitei etunotet nebo kaniset amu kakelachkei eng koik ako makalachkei koik alak, kakikalachkei koik chelogoiwek chemechen keboisie chutok asikobit kebiregei ak kebiregei kokaititit kaniset kobaibai shetani amu lugot neu noto. Kabit pastayet nekakiyok kelach chicha makimeche pastayandani kikikas kele kitep kole ngikile koit pastayat kanisa ko kelach kotongolen kole nyikong'alal kanisa pastayat komakokase chi ng'alek cheng'ololi pastayat kobit oyet amu mako mestowot nekatendochin akwetab kechirek kokakibesho kimas akwet kotko makokase it mestowot ne pastayat nekakiyok kobit kokaititit kelen kele keng'alal sangin kele kiro kaniset komamite chomyet kaniset amu wasegei amakasegeit koboto akot pastaek. Kikobit chomsosiek eng kanisosiekchok chechomegei biik. Mutai kelen kora kabanu kotepchino kole kero ole kokelaktagei no, kero ole kokatepto ni, keker tuguk chemanamegei ak kiy kewitaut biik. Kikobit akot ng'alekab chametab silingishek koborye biik chechang ne nyokobire chito teget kole kwocheru saka kibano saka chechu kobano saka kanisani kolya simakitech kotepto ano ni kikikonu kole makekonu saka kikikonu plotishek kikikonu tuguk cheu chu anene kwale tuguchu kobo mesa kombok chu kokiboisie eng mesa kobano tukyoto ngoliano mno kong'etin kole sipkekonore kotab ano makwane kwale Goliath kones kele maboisie meuni tokones tukyochu kwale anendet kobit tuguk keng'oegei eng yu kotko ako tuguk chemengechen chetieme shetani koib kityo koborit asikobit keboryo. Komwa kitabutab Korindoek cheawendi tebutiet nebo oeng komwa kitabutab Korindoek 1 kaiteni ko 10 asomani akoi 13 kalosamok mising anyun chekitupche eng kainetab Kiptaindet nyo Jesu Kristo ale omwa tugul kit agenge simabit kabeshosiek eng kwenung'wong ako sioegu chekesunotin kibagenge eng kabwatet agenge ak eng kirwoget agenge. Kurse kipsengwet kolen oegu chebo kabwatet agenge kanisetab Jehova. Kale sioegu chekesunotin kibagenge matkoek chi age neyoegei kokeikeit kosir age kole aek nekikesunotkei kosir anom. Yamei nyindab Jehova achek tugul. Mamite chi nerortoe kole tos irwo chomyetab Jehova ngotko karab koi kokakokeit anan kosiro. Yamei nyindab Jehova tugul ngeeku tugul chebo kabwatet agenge kenyoru sorunet tugul kibagenge ak kenyoru kutetab sobondo achek tugul agenge chetun kitepche ak Jehova koigeny. Kole amu kikoborwo ichek chemi kotab Kloe akobo akwek tupchosiekchu kole mi toiyosiek kwenung'wong. Kikobit toiyosiek kalya sikobit toiyosiek eng kwenunyo. Kale kit anyun amwae koni ale kale kit anyun ne amwae koni ale mwae age tugul eng kokwet kole abo Paulo ak abo Apollo ak abo Keba ak abo Kristo kotes kole as tos kiat Kristo tos kikerto Paulo anan kikibotisan jo kainetab Paulo. Kristo nekiamtoi ko Kristo agenge nekime akobo achek ne notok ko kikinyorune sobondab koigeny achek nyoetab karwachonokchok sobo nebo koigeny. Mieindab Jeiso koyamech kale ongemwa tugul kit agenge asimabit kabeshosiek sikeku chekesunotinkei ak kikwengto lapkeiyet ne notok kikonech Jeiso lapkeiyet nebo sobondo kelu kou kecheik chebo kakweng'et cheikwengtoi imanda egosiek tugul yeimen emet ketonondosi eng nyikanatet amu kengen kele ng'o nekeotei. Kongoi mchungaji. Ang kotoi koneng'ung
tos mi sabunit ne tos kiune chemargani nito kakomong'chi kaniset this worldliness ateboni kakimul ng'ony ak tiyoshek ak tayoshek. Kitoretito ano kaniset asikobit kotililit ak kolapkeiyet amu ngitinye tochit ako kakomi ng'atatek tai ko ngilen ililde komakolildoi kiusto ano kotililit. Kole nebo tai mchungaji kitabutab Romanik 12:2. Kole amwaun yeke ateboshekab betushechu ako eng kawalak eng kalelitetab kabwatutik kwok kala sikobit onai komie maket nemie netochoksei ak kokesunotgei nebo Jehova. Kanyolchek kewalech eng kalelitet nebo kabwatutikyok. Walet nebo orit newalei tamimiritab Jehova inendet. Yekikochigei kipsengwet koistoi taiyoshechu tugul. Yekikochigei kipsengwet kokale mamite mesundeito eng inendet. Kale lapkeiyet Jeiso cham kotieni tieneren. Lapkeiyet Jeiso nebo kipsengwet nekikokwet mwa muguleldonyu. Hallelujah. Abaibai mising akasigei ng'etindenyu. Lapkeiyet Jeiso nebo kipsengwet nekikokweny muguleldo. Yekichamchi Jeiso konyo oritab sobonwekyok kokwengtoi sobonwekyok amu matikiyonyegei ateboshekab emoni, lakini kakiyonyegei atebet nebo kipsengwet. Kotebeni yeteboni kimite akine eng Kristo Jeiso. Nenga ki Jehova ko kitebi eng kaming'inetabgei, kitebi eng chomyet, kobarta lapkeiyet nebo kipsengwet nekatebortogei kobarta Jehova. Notok kibortoigei bikyok kibarte kipsengwet. Ameche asoman kitabut notok eng yoto nebo kitabutab Timotheo. Ngiro Timotheo nebo oeng, Timotheo nebo oeng agenge koitini kotisap. Kemeche kene kikuiyo ng'olyondoni nekang'alal kole amu kimakonech Jehova tamimirietap nyokoriet nebo nyokoriet ako nebo kamuget ak chomyet ak rirenetabgei. Tamimiriet nekikitach nekikonech kipsengwet ko notok nekonech kikwengde ako kakonech kole makonech nebo nyokoriet lakini kikonech nebo kale makonech nebo nyokoriet ako nebo kamuget ak nebo chomyet. Yekitindoi kamuget nekitindoi tamimiriet ketinye kamuget ak ketinye chomyet eng kwenutab tupchosiekyok ak ketinye kekuche chebo kabwatet agenge, kekuche kitechei nekotakibute amu chomyet nemite oritinyo amu tamimiriet nemite oritinyo ko netechei, tamimiriet neituitos, tamimiriet netala, tamimiriet neyoe kit age tugul eng oretab nekesunotkei. Kale eng koite 8 amelilonji anyun baornatetab kiptaiyandenyo amu tamimiriet nekekonech komakonech notok kililan yekibaoriani, kibaoriani eng kalomi mesundeito kot kobit lapkeiyet amu baornatet nekitindoi ak nyikanatet nebo tamimiriet nekokonech kipsengwet asikobit kikwengde. Kale ako namnyandetab nyalilwogik amu logoiwek chemiach kou yete kamuktaetab Jehova. Eng notok kenai kele kaka kito nekimisi, kito nekonech kanyoiset ko kekonugei kikochigei kipsengwet ak konyite tamimirienyi yetekwei Jehova makenyi eng oritinyo ekoshek tugul kikwengde eng kasarta neimen akoi keker taboiyatab karon notok ko Jeiso. Kongoi mchungaji. Kongoi. Amache kebe kebeberta nebo kwoeng kasi netoretech chepkametinyu Lilian. Kingeamda logoiwek chemiachen eng emoni, ko kikiamda kot kosik biik chemenye emoni. Ko kinyesik koit betut yekilen kikoito saka ak sataka. Kotonon pasta kole moche kikochigei Jeiso ak kikochi borwekyok ak boisionikyok tugul. Atyo kole ongesa atyo ketoi kong'etyo tikon kolen kotach sataka. Ko nyekilen ketach sataka keityo komi chito nekosik. Ko nyekilen ketach sataka kotonon akobotan tatyo kokere ng'ony kokere ne kele kalya chichi. Kole kamoche akonkei lakini ngomining kit nekakitoke sataka kalen kole kindochi ng'ony sikotonone sanit komining'it. King'olole kakochinet ak tisaiwot nesobei. Eng or ne nekikonkei Paulo ak kanisetab Filipi asikobit koek kakochinet ak korosiot nesobei. Noto tebutiet nekamoche atebe chepkametinyo.
kikonundogei ano bichu oeng'u, Paulo ak kristianik chekibo tai eng oretab Filipi, asikobit kokochinet ako ang achek kotos kimondegei makikoitegei kosir kou notok. Tebutiet netai no. Kongoi missing, kongoi pastor, ako kongoi mwalimuinik chekaondoete. Ko yekitesetai kiboru lapkeiyet, ko kaka ako lapkeiyet kora kimuchi kiboru lapkeiyetab Kristo eng sobenyo, kibortoi eng kakochinet anan kebut tiseiwot nesobe. Kongoi amu kakuyet nekekonech eng chicho kakatoi kityo u lakwet kole isi achutitoitoni amu ko lagok ngitebe maswali chemengechen komwaun kounoto. Akomwoe Jehova kolen, mwoe Jeiso kole mete lagok kobwonjo kou lagok, kinetegei lagok, kinetegei chicho kemwa ile akoitoitoigei ano, kamoche akoitogei. Kemoche kesoman eng yoto kele eng kitabutab Romanik 12:1 akoi 2. Ko Romanik 12:1 kokale ing yoto Paulo kole notok anyun chekitupche asomok missing eng rirenosiekab Jehova ale okoite borwekwok koek tiseiwot nesobe, netilil, netochoksei eng Jehova. Notok ko boisieng'wong nenyolu. Amoyonyegei atebetab betusiechu ako ingewalak eng kalilanetab kabwatutikwok sikobit onai komie maket nemie netochoksei ako kokesunotkei nebo Jehova. Iker ile kainetech Paulo tuguk chechang eng yu chekamwa kole asikobit keeku tiseiwot nesobe. Tiseiwot sinyen ko nguno kele kamiani ano, kemeche kito nenyokotise. Ngo maat nelole kemeche beek chetisei kot nekalal asikobit matokolal. Ngot ko kikeny nguno ko kikikoito kito nekakolel chi kabano keibe tiseiwot. Ko kaka kimoko tiseiwot nemeat, mite tiseiwot nesobe. Ko ngot keeku tiseiwot nebo chito age nekikotebe imenindo, ko ne nekakiyai eng sobenyo? Kekere Paulo ak kristianik chekitai. Kokimwa eng yu Paulo konetech kenai kele ngot ko kiyai choto kimuchi akichek keyai eng betusiechu boisionik. Ameche keker eng yu kitabutab Marko 14 koite 3 akoi 9. Kenyoru kora chepyoset agenge nekinyo komi Jeiso. Kokonyo chepyosani nekekure Mary koib mwaita ngakure mwaita amu nyamdutik kwakere in mauiyat nekikichobe neanyiny netinye amtutik koib kokerat eng chupoinyi. Koyait nyokotui muget amu ngokakotui muget komakokere asitokowekta kole ngong'et tutigin kibakali mwai akoile Jeiso. Koker alamalaik chekimete akong'ung'unyso kole kalya chepyosani nekang'et kanyokowesten eng yu mwaita nekatatakealdoi takisarune biik alak. Yani ngiker iman komite biik chenyalildos lakini bichoto kocham komite kocham yoe ne chonekitenen kotko kang'etyin konda kaikoito chito nekanyo kanisa ile kalya kokoito tugul ako tataketoretei akot ikere akot kotng'wa komiano matinye ngoriet kalya koiker inye eng kondang'ung ne nekiyai. Kokile Jeiso chepyosani kokanyo nyokoila eng kasarta nekiyamgei amu kinekit koit Jeiso kome ako kimakat kiil inendet.
ko kinyo chepyosani kole akot Jeiso yekisir ng'oliot ak keamda eng ng'ony komugul komite chepyosani koeku inendet ne kaborunet ak kesomoni akot kora ikere ile kiborwech Philippu anan biikab wakristianik chekibo olikibo chebo olimbo gaa ole kiamdochi Paulo anan ko Paulo koborwech chepyosani ile kikoito yani kokoitoet nekitindoi komapcheak eng muguleldonyi kikoito kwa kenge kimukotinye saket kikoito kole kokoite ko kokoite ako kiro Jeiso kokoitoet tos eng achek kekoitoigei ku Kristian kikoito sobeng'wa kikoito akot yani nekimuchi kebar kere Paulo ko kiingen kole anekit amoche musosoman eng yo Pilipik 2:17 akosoman Korintoek netai 11:1 kotinye kurgotik cheng'ololwech kole kiyekakoya kouni ko kimokotokotindoi saket kiker kole maket agenge akoitoigei akot kosokotoror Jehova ako singesomoni kora kenai kele kaka chomyet nakakamwa pastor kole ngotindoi chito chomyet komaunyoksei amu kakonetkei biik akot kele kakerto ano ikere kakile koito degree 45 kokere nechome kole kokakenai kele tinye chomyet bichu ko nguno kong'irich akoborto togenyi kakong'alal ako mengen kole akot ndamamwa eng kutit ko kakomwa kakile bortonyo kong'ololi kale une pastor Nyalile netyem komwoiwech percentage nebo ata it's about 80% around there anan 58 mongen akot ale yani bortonyo kong'ololi kosir ng'alek chebunu kutinyo iker ile kikoitogei bichu asikosoman biik alake kekere eng achek kele oroni kero chebanum konyo kole kokakesopchi amu nyokoae kouni konyokobuch kot ikere nyokosil beek makerekei kole mwalimu maite kokolya nyokotieche ng'atatiat komal kot anan kwa chekyoe akwo matebekei mekeni kelechi akot kongoi kwai kosirto kokoitoi saing'wai kristianik chekitai kokikoito no kile resources tugukwak chekitindoi asikobit ketorete boisietab kotestai kiboitinik akokoito akot yani ikere ku Paulo kakwo korkoret mamokeke kole yu kotos kokamng'atat anan ko yeune chute yoto amu sikolya sikotoret chito age ikoito nemeiywei kole tos kibara kele Paulo akot ngame ko sawa eng kolya eng komiten kokoito tugul ko kakikonech achek kele rani ne nekikoitoi tos ikoitoi saing'ung anan saing'ung ko ne neibe eng kokochinoet itindoi tuguk chechang kot chemokoi boisie akot alak ikere kikinde bokisinik eng korikcho kalya makikoite tos ibirchi ng'o simet chito no matokonyo kanisa akikat abwoti betut age kiabirchini chito age ko kikimakosa kiacheng'e chito age adial lakini ki agenge eng chekitomo konyo kanisa nenyonet kobo wei koteb kokas ibakas ale kang'et abirchi chito age lakini ang'alalchi kianetegei kito agenge kibaibait chichoto kolecho kikakaitititu mami chi neng'ololwo lakini kongoi kebwata kikono kamang'unet awek kanisa kinyo chichoto kowek kanisa iker ile akot ibirchi chito kakai kokaitoret ne nekiyoe tupchosyekcho tuguk chekiyoe koboru tuguk chemi muguleldonyo matkeyai amu kimoche kiborugei kikiyai kristianik chekitai kimukomeche koborgei ku chepyosana kimokoborugei kinyo kityongon akonyokwai boisiet nekimeche koyai ikere akot Paulo melen ki Paulo kokilaskei achicha tinye laskeinatet iboru
kole Jeiso ngimare ko 14 koite 6 akoi 9 kile kararan boisienyo kokere Jehova kole kararan amu tinye chametabgei neichome nematindoi ile kikuyo kikere en kiboitinik chun kole kalya kong'et en chepyosani kowesten tuguk acha makere kole west kere kole tinye kotorori Jehova boisienyo nekiyoe ara rani kokakigurech keeku notok kokoitoet nesobe eng konyo keyat konyo kekochi biik nyekesa kekochi biik eng kanisenyo ketoret kaniset ketoret eng ole iyoe boisieng'ung eng akot eng community ole kimite iker ile ng'o nemoche toretet ako ne neimuchi iyai amu kakigurech asikobit ketoret kowek Jeiso amu ng'wonindo netesetai. Amen. Kongoi Lilian amu kaiwalu tebutiet nekolen sateb eng yo amu ngap kemi kaniset lakini makitinye kokochinet nekikoitoi ki atkan kora keketu artet kelion lakini ng'achek ko kikelimiten kireng'u komining'it koek kityo sataka ichegei chekikoito ko ngomatinye akose ku yaya ala ngomatinye kai katebi lakini mi tuguk chechang chekaimwa chamuchi awe arutochi chi chamuchi atoret chi boisio nekonyikischi ngo chepyoso nematinye manung'otiot anan ko chi nekomyan anan ko chi nekakosit kochang ortinwek chekimuchi kekonugei. Kit age ne ngap ko shida nekemwa eng yo ko ngap ko kakeba sikekon sataka kekonu no sataka inyo komi ile komi konget chekobo ngwek ako in kakoi koibu sarang katebi buch kwae una kakome ile kanenyi kakokon matata bichu nguno sipamne rani ikonu ne ibirtoige komatokoe kora sacrifice ne kokochinet nesobei amu kaikonu ibirtoige lakini chang ortinwek chekimuchi kekonugei ko kaiwalu tebutiet nebo oeng nekata walu tos katokomi ng'olyo age anan akatai mwalimuiyot nerube amu sait. Akochini mwalimu nerube kongoi mising. Bas kebeberta nebo kosomok kasi kong'olole atebet nechamdaat nekiketyem akitilile mat. Amache atebena tebutik oeng ara marusi walu tugul. Kang'alalta ano Paulo ako pastayat nemining Timotheo werit nekirib eng atebenyi ole kitonondo kijanayandanatak ak eng kwenutab nyalilwogik ak pichinwek ak tuguk chekon chito imake atkan kora eng yu ko ortinwek cheu ne chekimuchi keboisie asikobit kekulop keyet akot ing kwenutab posisiosiek chotok. So ngetaune korok Timotheo kang'alalda ano Paulo akobo weri kikure Timotheo ak eng ortinwek cheu ne chekilandae bichu nyalilwogik akotoi kora sobenwa koek lapkeiyet. Yat rishet korok anyun. Sorry, kongoi mchungaji ngen tebutik aeng kiketebena. Nebo tai ko ng'alaletab Paulo akobo Timotheo. Ne ngiro eng koindo ko king'alale Timotheo akobo tuguk chekororonen chechang eng Timotheo. Kikas isoman ko ng'alali kolen Timotheo ne lakwenyu nekebor ko lakwetab Paulo mamu kisich Paulo lakini amu kisich Paulo inendet eng tamirmiriet kwamdochi konet ak komutat akoborchi ole kitolo kemejen ak kwai tuwai boisiet koek nito nelen lakwenyu ako ne ayani kaloku kwanda ak werit ayani akongen Timotheo kobor atebet neng'ololi Paulo akobo Timotheo ko chito nekiyoni. Netai nekakiker ko kang'alale Paulo Timotheo kwamdoindet neamtoi logoiwek chemechen. Ngisoman eng kitabutab barwetab Korindoek netai 3:9 komwoe kolen amu kikiboitinikab Jehova chekiboisie koboto inendet. Kang'alale Timotheo ko kiboitiot neboisie kibagenge koboto Paulo neboisie Jehova kale ngisoman eng lesson ko ng'olole kole
kiyokto Paulo Timotheo ni ko kebeberwek chechang cheterchin ko kiboitinik cheboisie tuwai eng kokwet agenge nebo Jehova. Kiyokto koit olimbo Macedonia, kiyokto kwo olimbo Korinto, kiyokto kwo olimbo Efeso, ako ngoyoktoi kokeroti ako kasoti. Ako eng boisiet nekikwai Timotheo ko kale kikwai boisiet tugul eng kakiletabkei ak eng muitaet. Kero kokochi Paulo koker kwamdoindet nemitei kibagenge koboto inendet ak kwai boisiet agenge nebo otisiet nebo Jehova. Nebo oeng, keker Paulo kong'alale Timotheo kole Timotheo ko kiboitiot neyoe boisiet eng kakiletabkei ak eng muitaet. Eng oret age ko kibun nyalilwogik Timotheo chekergei ak nyalilwogik kikibun Paulo. Kibun nyalilwogik chechang ak pichinwek eng oret. Tienda kasarta nemitei eng kasar eng achek kotos kiseren eng oret. Kele kane Jehova ni makikere ako tuguk chetesetai. Ko ng'alal ak pasayat age eng kanisa ko ng'alalwech akobo Jehova nekitiem. Kale kiatiem akang'alalchi akakur. Kale panerech kabisa ale ngotapune tuguk cheuchu akakure Jehova amawalu ko kalya. Kale kiluch meset. Ko kale meset basta. Kale kiluch meset. Ne kale kiame utukishek aeng. Amu meset nekaluch. Amu maker Jehova kokatwek. Mawal tuguk chekikamwa Jehova. Kale aluch meset akale chamiu kora akakanyishei kora. Imeche ake ngot katianit. Kokas mat is Jehova kilu meset kokasat kokale kataluchi na kai. Rongi ke meset. So ko kibun akine muitaet ne kibun nyalilwogik ak kiyai boisiet Timotheo ini eng kakiletabkei. Nenda ki chi nekiwendi kot kowektakei let ko kiwektoi let amu nyalilwogik ak uinwek chebo boisietab logoiwek chemechen. Ngoro kiboitinik biik chok chebendi koibe logoiwek komolen kole rahisi. Molen kole wa ka enjoy the right. Ngap kiro biik chekap ketach biik eng kapchi ak kechopchi amitwogik, kechopchi chapati cho kororonen cho anyinyen. Kolen biik len kacham kiboitinik chotok chapati chekakichopchi. Mengen kole ae boisiet eng muitaita eng kakiletabkei, tuguk chekikere, tuguk chekere ak ole bunei, akot family chechwak chekakometo eng koloindo ko boisionik kwak chekakometo nengipkoekse chito komi let boisionik lakini nyokotestai kolendi kokilgei kora. Koboru notok kakiletabkei ak boisiet nebo muitaita nekichurochurin kimwaun tuguk chemachot lakini itesetai kora iwendi tai eng logoiwek chemechen amu ingen ng'o nekitai. Komwalale Paulo kole boisie inendet eng kakiletabkei. Kitabutab Jakobo 1:12 kole baibai chito nemuitoi eng yomsosiek amu yekakoterter kotoche kutwet nebo sobondo. Kamwa nitok kokile Timotheo nekale baibai yebune chi muitoi eng yomsosiek. Yemi yomsosiek komuita. Kale amu yekakoterter chi agetugul yekakoterter kale konyoru kutwet nebo sobondo. Kale kimuita kou Paulo Timotheo ak kinetis akine eng kakiletabkei. Nebo somok kole Timotheo ini kobo kabwatet agenge koboto Paulo. Noto amune sikose ng'ololi chichi. Kole Paulo eng Pilipik 2:20 kole amu matinye chi age nekergei kabwatenyi ak nenyi neribei iman atebeng'wong. Kale kergei kabwatutikab Paulo ak nebo Timotheo. Eng Timotheo nebo oeng agenge itenye komut kole chichi kotinye kayanet nematinye kenisiet. Ngisoman eng yoto kole kingiborwo kayanet nematinye kenisiet nemi eng inye. Kale nekimenye korok eng Ingogo Lois ak Kamet Unike. Kale Unison noto. Kale akayani ale menyin akot akinye. Kale kingiborwo kayanani nematinye kenisiet nemite orit ng'ung. Ingen ile kikobit amtoik ra chengomtoi tugul kotindoi kotupchondinwa ak inyendet komi kenisiet orit. Wendi sikowitawiten akotilin let akotil akot logoiwek chemechen kotongebe akot kayamdaet kwala kobata olo komwoe tuguk alak akobo inyendet. Arap mutai kelen kele komami chi nesiku amamite chi nekase logoiwek chemechen chong'ololdosi cheng'ololi inendet ak cheng'ololi akinye amu kaotilgei kotko makoamdoik chebo iman chebo Jehova. Kole
kayanetab Timotheo ko ki kayanet nematinye kenisiet ne nekimitei kiboru ingogo nebo Lois nebo Timotheo nekikure Lois nekitonon en kayanet nekimoko kwala kuji batay lakini kitonon en logoiwek chemejen akoba lapkeyetab Jehova nyokobarke kora ngamet nebo Timotheo nekikure Eunice akanyon koen Paulo kole en boisionik kyokeyai ak Paulo en katebet nekoketebi ak Timotheo en boisiet nekoketebi kokeyai en katebet nekoketebi en logoiwek chemejen chekokiyapte koker kole tindoi akine Timotheo kayanoni kitindoi sigikyik ak ingoket nematinye kunenden amatinye kenisiet en oritinyi. Tebutiet nebo oeng. Otokot nangungut arap Maru. Woi basta. Ko kakeker kele katoret gogo lakwet mochokorenyi akotoret kamet amu yo kimokoba kanisa kwan. Ko kanyo kot koek pastayat weri nga kimokoba kanisa kwan. Lakini katuiyo biik aengu chekatingetai ak nyokonyoru Paulo. Koek chito nebo somok nekanyo kokochi koek pastayat. Tebutiet ko tos kitoretitege ano gogo naos anan ko gui anan ko sigik anan ko biikab kokwet anan ko boisiekab kaniset amu ngap kobit kit nengonyo ngeta nekamda kele wertani ni ko baseberik ni moyo nyo kwamda nendet ko mbele ira ikanwe korok ajak kikilumdai kanisani konya akine kijana yak sukuisi kole kyana chachang kenu boisiek kimoche young tags koistake jumiolin boisieitono kaniset kibagenge aketikei kotko mutai komong atebet nekararan kou notok toretech eng yot. Kongoi ngiro igere en Paulo ak Timotheo komeche igere ile ferelei kile komite terchinet neo kenyisiek. Lakini igere ile tesetai koyai kasit kibagenge koyoe chi. Notok amune asungoto ngoto kiro Paulo ingoketab Timotheo yetenye koro kamet akor nekakoitenye kochop Timotheo konet ako bai ing logoiwek chemechen ipkoet igere ile kibeber no mi terchinet neo eng kenyisiek lakini yae boisiet kibagenge ko lagokab Jehova. Kanyo koyan Paulo koek manyurut akole kiboitiot nitoni nga lakwet nemingin ko kiboitiot nemite tuwai keyai kile eng logoiwek chemechen. Ne eng iman ko kaniset konyolunot koek netinye kabwatet agenge. Ne magerege age ko kusir age. Ako eng sigetab logoiwek chemechen komuch kobo chito kalwalek lakini manyurut nemingin. Komuch komi nemingin ne kijana yet ne boisiet tabiretab Jehova lakwet nemingin lakini kaka chito no eng logoiwek chemechen. Eng notok ko boisie Jehova eng kiwango age tugul chi asikobit kokoito logoiwek chemechen eng kasarta nekayamgei eng talenta yet nekikochi chi. Eng mining'atenyi ak eng etunatenyi. Komwoe Jesu kole ortinwek che tos kiyai ko ki kaniset asobit kwengde akot eng betusiek aketulungen kouni ko kale nyolunot keku baronok chesomonoksei. Kitabutab Korindoek nebo oeng asomani notok somok kaitenyi ko somok kaitenyi ko oeng. Kale obar wenyo nesirat eng mugulelwekyok nenaat akosomani biik tugul. Obortoigei ole obarwet nebo Kristo nekikiyai nekikisir ama eng mwino ako eng tamirmiriet nebo Jehova nesobei. Ma eng koik chelebelen ako eng koik chelebelen chemugulelwek chebo borto. Nyolunot keku baronok chesomoksei wersetab Jehova. Asikobit tesetai tugul chu kekere Jeiso eng oritinyo. Ngisomane lesonyo bore yo ketoroti ko kakonech sirutiet nekisir Ellen White eng kitabutab Testimonies for the Church volume 5 eng page 344. Komwa kole ite kasarta nekityemech eng takisiosiek. Ite kasarta nekityemech asobit kenerekse nekichurachurech asikobit kenyitage asikobit kibutyi tengekto.
koteb kole komwa kole agoi yeitiech tiemutichu eng kasarta ne inet kono ine kokale yekitinye tamirwetab Jehova eng orinyo kole agoi kewalu takisyosyek ak tiemisiosyek eng oret neindoiwech tamirmir ne tilil asobit koker biik Jeiso eng tulung'anda ne imen. Kale agoi kewalu eng tolosiet, agoi kewalu eng mieindo, agoi kewalu eng muitaet, agoi kewalu eng chomyet, eng tuguchu tugul koagoi koyai kokweng'da kipsengwet ak kokweng'da Jeiso eng oritinyo. Amu ngikas takisyosyek chemi ikase akot nguno kikase kelen eng kanisetab Seventh Day kenyoru atkai tugul kelen kero bicho soe betut ngilen ile chi awendi kanisa Jumamos kele inye neisoe betut isoe betut komi chito nengele isoe betut kotos ityol kole kongame kotoi boriet kole onyo ole sijui kisoe betut angakwe kosoe ne ango obendi ma kotoike ng'alek hero keng'ololchigei kito nemakosapoteni sirutik amu masapoteni sirutik kole kisoe betut amasapoteni kora ole bendi majun kale nyarunat kebwa kekujawawe tos iwalundo ano kita tos nyeten kicham komi tiendo nekicham komong'u murenik eng menjo chekaba tum nyeketieni yomite suyet anan komi cheptilet kotieni chepyosok kolen ang'anda lia 7 day ang'anda ndaamta 7 day kobendi tum lagok kora ang'anda kemwa ng'alek kora ako katet ing'a bokorosyo akelach muiwek akolen ang'anda ine 7 day kobendi tum lagok kotos ityolso chepyosok chebo 7 day chekami korik ngolin kole kanechu mutai makikere making'alaldos kobeku kishek aeng'u anan arawet kole onyo botachech kalya simewalu eng oretab kaming'inetab kei kondoun tamirmir tilil asikobit ile konganyone amu ongen kaongen ole in 7 day komwou kweli lakini obistoe kora akole nomeche olya bendi kora so toretech Jehova asikobit kenyoru walunet ne inet ak kibarte lapkeiyet eng betusiekab mesundeito ak koek atepto nyo nekiyoni koyo kamba lesson eng metitab lesson kole atepto nekiketyem eng maat ako nekikiyan kele kikotonon ko amu indoi tamirmiritab Jehova akotoku Kristo eng atebosiekyok tugul. Kongoi boitiot. Amache kebe yekiwendi kebeberta nekikesune, amache atachen pasta yeing'olole yekamwa kole okonyit kiboitinik chekikoib logoiwek chemyachen eng kwenutab pichiindo. Tebutik oeng chekamoche atebenen sitewalu iwalu tugul. Netai ko ni. Amune siko kosom toretet kaniset Paulo kotoret inendet eng boisienyi nebo ibetab logoiwek chemyachen. Ako neteteke ak noto kora ko nekamwa kole imukto ano kaniset kotoret eng amitwogik ak rabinik boisiet nebo Kristo sikobit kotokwo tai. Ko tebutik choto chekamache sikobit iwalu ako ng'olyo age kora nekamache ateb eng yo netokokerke ak nikai ko sirutiet nekekesune eng yun kole tugetab maonatet makolo eng tainyo sikobit koitchi tiemisiet age tugul eng achek yemakotonon kelumda berutietab tiondo. Ako ichek chekikochecheyot kakwautiet eng kakwautiet kowek let ako kerkeit ak ing'uny ko tun komakere koui yetonon nyalilda ak usisiet kochut konamge ak ing'uny asikomwe nyalilda ak usisiet nemitei. Kaga ingot kechecheyoti nguno komokoi kile kiribe tun kirong ropta nebo let ketonon kabisa akenai kele kakelumda berutietab tiondo ak Jumapili. Bas moche ketononse nguno ngot ko kakichecheyoti nguno ak keyoe kit nekure compromise. Ko kanye konyumnyumitu tun ile kosir nguno keroreche ak ni ngotabunoti yo kole ilen kawa kityo yemi tai yo aro kit nekai. Ko ne ng'oyondit ne nguno kotakeborye ing'uny ak keborye tugukab ing'uny nekatakitoreti kekonu tugukcho keboisie ilen tun tai yun atonon. Ngot ko kamakimuchi kekonuge nguno ko kaui eng tai yun. Ara pasta ne ortinwek chekimuchi keboisie nguno
sikitiagate rogonik chekikoratech eng ng'ony simakiberbergei kele nyekitayunib kitiach ortinwek cheune chekimuchi kitiagege nguno sikekuche chobotin keboisiechi Jehova makirib kele taitun tai ketonon sekekoiten na kikure tuget neo loud cry ako kamokiyoe nguno. Kongoi. Kongoi missing Pastor, kongoi in kanetikyo. Tebutikyo kobo kamanut eng acheket amu toretech kenai kele anga kaniset ko kikirib. Kaniset ko kikochi lumeiwek chemuchi kotelelso. Ko yokaomwa akobo lapkeiyet kong'ete taunet kangosoman Lilian nakale ongekonugei keiku korosik. Akeng'alale akobo Timotheo nekitoret kogo akong'ololchi. Okatabwati ng'oliot sikobit awal ng'oliondoni ale biik cheechen kokakowich boisiek chekikotebi eng kanisa. Amune sikekure boiyotab kanisa anan ko kandoindet nebo chepyosok ko biik cheechen chetindoi kondit, muchi kotindoi kalwalek. Ko bichutok kakoekitu komi tindoi ng'omnotet, kikotebi keny, kikoro tugun, kikoker ole teptoi kaniset ak ole kiriptoi kaniset. Timotheo ko agenge eng kiboitinik chekiyan Paulo sikoyaktae logoiwek chemiachen. Ako ki anga chi nemining kometindoi itare ng'omnot. Tabinyoru nguno biik chebo kasari chekikure Gen Z koler kikesoman, kikebe college, kikebe university. Mi ng'omnotet nebo biik cheechen nekimutyoni, nemakiriokyin ng'al, nekitebe ng'al eng oret nekararan, nekiribe ng'elyep. Ko biik cheng'alaldos ko biik cheechen. Ko biik cheechen ko kasome ale ing akwek chokosech mosishe chokokere kakowalak kaniset kobet. Owech kaniset akong'ololchi biik kele oye kingo betusiek chok ko kitebi kaniset kouni. Momete kaniset ko jejeyot korekto. Kot komete kamiset nebo Kristo Jesu. Imuchi nguno kikere tab kewaskei eng kanisa, kewas boisiekab kanisa, kewas pastor. Komi boisiek koek icheket cheindochin waset nekawaskei. Mi tuguk chekemuche keng'alal ak kekoshin ak kele oye bikyok ongemutyon. Bati ngoya tab kole biik tab ngosamis muriat kobo kot nebo nenyo bichu akomeche sarunet. Imuchi kikomasta. Timotheo ko agenge eng biik chekitoret kaniset. Komi kiboityot nebo oeng Paulo amu kamwa kole oye ongekonyit icheket cheboisie eng kotab Jehova. Ongekonyit icheket chetisik, ingekonyit icheket che kandoik. Matin komining eng kenyisiek komuchi kokikondochi Jehova amu sigunet nenyinet, kayanet ak saet kokikotoret Jehova. Ongetoret achek amu makoi yeku boiyotab kanisa kenyisiek tugul. Ma kenyit nebo oeng, nebo somok, nebo ang'wan. Mi biik alake chekeleweni. Ongelewen bichotok ongetuiye bet kesochi ketoret. Notok boisiet nekibo Paulo. Kakemut Paulo kende korkoret. Ko ngomite Paulo korkoret komakotindoi boroindo kong'ololchin ak kaniset. Mi korkoret nebo Rome eng emet nebo Philippi. Ko ki kiboityot agenge nekiyoni Paulo ko ki Timotheo nekakekas komwoe Romaru. Kiboityot nebo oeng nekikochi kondit ko kiboityot nekikure Epratito. Epratito ko agenge nekiyoktoi Paulo. Nakile inendet nekingosir Paulo barwet kokochi inendet amu kimakomi posto. Kong'ete korkoret ingel biik chekikoba korkoret komatindoi boroindo nemuchi kong'alal ak biik. Mi askarik, mi mogorek chakakirat. Ngiro chicho nami batai nanyunet no ko Paulo notok. Akinde korkoret mogorek chakakirat eng eunek, nyororek akerat kelyek. Tepche eng yotok saisiek tugul. Aya kityo meche kotoretkei ngui
mami kiy neyoe, meche kebai, meche kelokyi ngoroik ako betusiekab kaititiet nekaitit emet. Epafrodito ini ko inendet nekiboitiot nekale Paulo ayoktoi. Komi kaniset nebo Philippi nekitindoi toretet nebo tuguk chekichongoni ketorete Paulo ak ketorete kaniset. Amu kiboitinik matindoi, imuchi kiboitinik chekibo tai ko kimokotindoi mbarenik. Ako kimokotindoi maornatet nekimuchi korib chepkondok. Ko kicham kechongoni chepkondok eng kanisa ak kiyokto Epafrodito initok kelech ipchi Paulo. Kechenge ngoroik amu kaitit emet. Sikobit ingen ile chi age tugul nekikerat, abwoti amite Eldoret, kicham kebendi Ingeria prison. Keipchini amitwogik biik chekimi yundo. Keipchini ngoroik. Amu chito nekapkerat eng yun kolochi ngoriet kinye nekikapkerat akoi. Makimwetei, makiyai kiy age tugul. Ipkolikok ngoriet ipkoyai nebo kong'ut. Komeche kewolchi, komami chi nemuchi kotoret. Ipkoek kristianik chemi sang yun cheibei. Ko nguno kanisosiek chok chekimi eng Eldoret ko kicham kechongoni ngoroik, kechongoni amitwogik ak kechangan sabunit ak mwaita. Amu chito makoiligei, makwai kiy age tugul. Mangot kounkei inegei. Sipto nebo chito negei ikose kabisa ngimande kityongon iit yoto bo prison. Ikose kong'ung prison. Amu biik chekikotebi kasarta nekoi komaiunkei. Paulo ko kitindoi ng'wonindo nekinyigis. Komi chorwani Epafrodito ini nekiwendi koipchin amitwogik, koipchin ngoroik, koipchin kwale kiy akoipchi akoi chito nekiyan Paulo eng oret age tugul nebo logoiwek chemyachen. Kole Paulo ngisoman eng kitabutab Philippi 2:25 ale kiabwat ale nyolu ayokwo Epafrodito tupchenyo nebo kiboitiot nekiboisie tuwai, asikarindet koboto ako neng'wong. Kioyokte toretindet akobo tuguk chekiamakchinigei. So tuguk chekimakchingei Paulo ko kiyokto Epafrodito ini. Sire barwet kokochi inendet koipchi kaniset. So barwetab Paulo tugul ko chito nekikiyoktoi ko chichi kikure Epafrodito amu inendet nekiboisie koboto Paulo. Ko kotokomi kimnene koboisie kotoreti, wendi kanisa Philippi ak wendi prison kotoreti. Ko kitindoi boisiet nokilen prison ministry. Amu kip kotoreti. Komi asikarindet nekiyakonaigei mising ak Epafrodito. Newendi akometochi amitwogik, ako ayakochi amitwogik kolech oye kochi Paulo. Asikarindet akine nekimi yotok ko kikakonai kole chichi ko kiboitiotab chichi. Komeche koite Paulo konyor akine emosto. Kole mi chi neng'ololi, kobendi kasarta nepkotepche Epafrodito initok akong'alal ak Paulo komwochi koamchi kaniset. Koit besho komyan. Ko kingakomyan Epafrodito ini kotobot Paulo akworogen. Ara ng'o netokwoiwo boisiet koribe kaniset eng olin ako kiboitio nenyone konyo kotoreto mi. Koimgei Paulo akosom. Komwa eng sirutikab Jehova eng yu kole kinekit kome, kale kimyan ko kinekit kome, kole kongoi Jehova amu kirib inendet mame. Amu tame Epafrodito ini ko kitotilokse kambet nebo tilyandit nebo Paulo eng korkoret ak kaniset nekibo Philippi. Awe tebutiet nebo aeng ale kibo komonut ripsetab Epafrodito ini amu kiboitiot nekinyolu korib kiboitiotab Jehova. Angase kosopcho kiboitinik chok chekakonyor nyalilwogik kemut korkoret. Ko biik cheribe ko kaniset. Mat kele amu kilel anan ko kiyai neya kot kerat. Keutyi inendet kele angami logoiwek chemyachen. Amu Paulus komelen kiyai yoityo, kiyai nemie. Ko amu bichindo nebo setani nekimeche kocheng setani, kong'em inendet ak atebenyi. Ko kingakorir Paulo komwochi kaniset, kole kaniset, oye oribwo chichi amu kiboitio nebo iman. Orib inendet ak kokonyit. Koman kosa kaniset konepkel nemie kotoret Jehova Epafrodito ini komatakome. Kotestai korib Paulo ak kondochi boisiet nekimite tai ak magutik chebo Paulo.
Mi kotit nekikameto Paulo en betusiekab koristo, kometo kotit, kotun kolecho oyie oibwo kotit nikinye amu kaitit emet. Makoi inai katitiet akoi inyo emoni Amerika. Anan iwe Timborwa, anan iwe Limuru, inoe ile kaitit iman. Makoi iwe akoi shatit ak t-shirt inegei. Nyolu komite kotit nemuchi kotoretin, kokonin lolong'yet. Ing emonotok, kokore nguno kowalak koristo ing nyo koit 20 koit 30. Ko takaisiek 10 ichegei koyami eunek. Ko ngakoyam eunek anan koyam kebeberta nebo borto komakomiten namna, usistos korotik, kotesetai eng borto. Koyame yoto kou bertet. Ko ngoyam kou bertet komakomiten namna, kome eut ipketile kityo eunoto. Amu koristo. Ko Paulo kokekas akine koris amu betusiek chekibo ng'oiyondit nebo koititiet. Kole oye biikyo koibwo kotit nanyunet. Nakikamete ing yo akakibwat. Ko chito nekichepchep nekipkoib kotit notok ko Epafrodito nitok ak Timotheo nekikiboityo nebo man. Makat komi biik cheribe kaniset ing konunoik, eng sadaka, saka cho kikonu kotoreti kiboitinik ko pastaek ing amdaetab logoiwek chemiachen. Sikesir amdoik koba Keiyo, koba Turkana, koba Pokot, koba ano eng kebeberwek tugul chebo ng'ony. Ingomi sadaka ing kanisa ko konunet inyendet nekikoberurin Jehova, irib kaniset ing konunet nekikokonin Jehova, meutye. Amu tilyandinyo ak Kristo Jesu ak kiboitinikab Jehova ko agenge. Chomyetab Jehova kochichech keboisie koboto inendet ak ketoret ichek chemeimugoksei. Mi biik chemosokik chetindoi lagok ako mami chi netoreti. Ako Jehova inegei neingen. Amu ikochin taritik amitwogik, masemberi, meboti taritik ak kwomisie. Kounotok komi biik cheu chotok chenyolildos. Mi biik chebo non chemite kwenunyo chemami chi age nekere icheket ipkoek inyendet nekikokurin Jehova inyoru siling, inyoru boisiet. Ko boisiet inyoru ngo boisietab kasi nekikekonin anan ko berurto nebo boisiet nebo imbar ni kabatindet anan ko biashara age tugul niyoe, inai ile ngikoitoi kebebertab 10 komite kokochinoik chebo sadaka chetoreti icheket chetindoi maget. Meimegei ile yekakoite sadaka chu ipkwam chito age. Boisietab amdaetab logoiwek chemiach kokere Jehova muguleldo. Logoikoite kokaitar boisieng'ung. Inendet ipkong'emake kotutos ak inendet nebo imbaret ne Jehova. Ai boisieng'ung, ai konuneng'ung. Metochi Jehova tuguk ingoinyi sikesarune alak. Ngip kong'emake komawe inyendet kaiun euneguk kou yekiun Pilato atkinye akolech matinye korotikab chichi. Kokere yautik kole ngotinyech. Kaniset nebo Jehova sikosop ko kerib ing chepkondok, ing silingit nakinyoru, ing konunetab sadaka, ing amitwogik. Mi biik chemeche amitwogik, mi biik kiamwa kongoi ing ine biik chekiba ya kikakotoi kobit ainet nekibatak ing Keiyo. Bicho kiib amitwogik, biik chekipkotoret akokochi ngoroik alak, chekiib lagok chekibetyo, biik boisiek, chepyosok chekibet ko amu toretet nebo kaniset. Ikonu tugukuk irib kaniset kobo komonut. Ko pasta iman mi tuguk chemuche kokirindech ko ki kaniset makiyai boisiet nebo Jehova. Kele oye ingegen akoi betut nebo let sikobit kesiku ak kerwai. Ingen ile kergei ak banda no kiloboti. Biik kyok chebo kalenjin ko rwoik. Ko yo wendi chito kabisa komi biik chekekure pacemakers. Onin kityongon sikobeten eng oret. Ko ngimesup chichoto kikure pacemaker akile achumdoi ngotawa ane mutyo sajumda keyoche chekile double. Nyekekwer kesunguani kiwanja ak nyekemutin ko kit nebo oeng. Kotulen itiwe komaiwite. Pacemakers choto kobendi konekite ak labotindet. Kou logoiwek chemiachen chekiketai eng Kristo Jesu. Mewe let ile ngogen akoi betut nebo let. Yon kwer kengeret kele kityo achumu
ngamayo akole aneni mami namna megen kapsa ko betut amu mengen sait ako mengen betut nebo bandangu Amen. wamu mengen sait ako mengen betut nebo bandangu ko isigu inguno ing muguleldongu ingoyatak muguleldongu itai logoiwek chemyach nebo Kristo Jesu yekanji Jesu komengis ingane ang muguleldongu koborgei lapkeyenyi makilasimishan itogu kutugunoto ingitelel kityo igere toget nebo Kristo ibwati Musa tawo tulwet kotebi ak Jehova betusiek 40 kongoesei Musa nyun kole kakile kingeker togetab Musa kele po angolapkei chichi kaingakoi Mungu kotabi igere togetab biik kale kole biik lapkei togetab ano lapkei tugukab lakini komi age nekele toyewe tui tirmis ngiger kabisa ko tui le kagerten lo la kagerta konda Ina ka tongonyi. kala tongonyi gil tongonyi jewe ko jija tongonyi korome ko jiga igera agenge umay kitini nebo oeng ko Kristianindet ngolapkei togenyo en Kristo Jesu nekiketai ya go lulu go lapkei ko kweny biik chechang amu menam lapkei yengu inde gurere kutanda ak inde itaita mesa so goger konda age tugul koger kole mi Kristo inginyende kongoi pastor Kongoi. Kongoi ngokwek tugul che koib kebeberta age tugul. Abwati ale amu saisiek ko amache atebenen pastor ale eng wikit nekibendi kou ne lesson nebo kanetisiet nebo lo. kongoi missing kanetisiet nebo wikini nyone kokonech wikini nyone komwae kolen makanetisiet nebo lanye Yes. Oi. confidence only in Christ kamangunet kityo en Kristo Jesu kamangunet en Kristo Jesu ko Alright. wikin ko toretech kenai kele en Kristo Jesu ketindoi kit nebo kamanut amu ngetiegei inendet ing age tugul ketindoi kamanut so otokotin ak biik tugul ak kemwae kongoi amu kaberuretab Jehova kongoi missing pastor Ngoberurok Jehova akondoiwok eng wikini yekitesetai kinetigei osere utepti ak alyetab Jesu. ongesa okay Sa. Kiptayat kongoi amu mieindangung kongoi Jesu amu boroindo nekaikonech sikobit kenyoru kamangunet berurech Jehova testai berur kiboitinik tugul yekaimwoiwech keibu lapkeiyet kiboitinik chebo iman chekikuriech yetuneng'ung kongoi amu kanetisioni berur ichek chekose doiwech achek tugul kibagenge akwang mageng'ung akoi wikini nyone berurech tugul eng kosikchok eng kainet nebo Jesu ne kiptandenyo. Amen.